سلام تخطاتلتنا channel كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيوم إذا فيديو زيا كمتن اللي عليها قداسيت نفس وكفنا أبزوبانا بكرنا عن علم انتهي كايدالو انتهي عين نسلوا كلوا ناقل economic development ويكا economic cooperation زندناتاتنا economy كما يمثل إذا دما أبزلوا بفلاين أفريقيا كلوا زغلي لو من ريارست بزعبا بريكس انتهيو إيكونوميناتهم كما يخيدالو انت عينت معبالتات يقبرلو نجي 7 كبخمي كنا قنوة مالو أكيد أسي زخون حبريتا up to date زخون دما كنرينا لا يقبروا كسب مودا تتغتاتلوا I am very sure نفس وكفسب كمزا فيديو بزح كم محار كم زخل يردعني شو انتهي بريكس كنبل كلنا مجمريا بزي أقداسيت معبالك نجمرينا نسادما إيكونوميناتهم أبز قربا بتنا IMF projections كما يكم زخيد زرلو منري كابوهم بقاسمنتان مجمريا نريوم دلنا بريكس مالت تن عبيتي حقرات ببز حزب مالتيو مجمريا برازيل روسيا تشاينا انديا تشاينا كومون دبوب افريقيا وساوث افريقيا زياتن تن بريكسين تم قبل على تريون زلهم سددما جي 7 زبالا كندا امريكا اباي بريطانيا فرنسا جيرمن طليان جابان كمو بدحري سلوغ زبلد ما يوروبا حبرت لذي زياتهم كاتم جي 7 زبال نبريم ايكونوميناتهم ابزوان زي كما يخيدالو ابزيان رأي شو كم ندريو زلنا كاب قدم كنجمر كلنا تمبريكس بهالا بفلاي اب تسعات ازي تحد درجه تجي 7 دما زي حيالي ايكونومي نيرو التمورات ريو جي 7 نتحت قصخم قلقل التدما نلعل قصخ ديب نريالنا سلازي مقيارنا ايكونومي يقاطم على كنبل كلنا كاب زيرو تبقيسنا يكونان ابتي بريكس منيا قند دفعيت حيل انترينا تشاينا نرد لنا مجمريا ابتي مجمريا كساب كلتا شحن قالنز نبري عبز حجيقن هندون ناتا متطات خيدالا سلازي اسران سلستنا بيلوتي ايكونومي سجير ولو نحنت عمزي يكون نعبي زناي بريكس ايكونومي نعبي خين مخانو IMF أبز قربا وان زرقو حبريتايو أنا زبلو زلو خي مسلكم let's listen to كيلا تبزعبا تارسي كزارة بخلو listen to this. This is huge news because just last month the IMF reported the BRICS alliance will surpass the G7 network in economic growth. Bloomberg now predicts that BRICS will contribute 32.1% to global growth, while the G7 will contribute just 29.9%. BRICS recently asked two questions in relations to US sanctions on Russia. But here is the crucial point that everybody needs to understand. The BRICS nations have the commodities, while the G7 controls the financial system. The G7 nations can't grow commodities. That's why the news of Saudi Arabia cutting G7 بإندستري يكون بإيكونومي بفلاي دما أب financial world كأند قلاس بوتا زلون كساب حجي دما نبزح institutions بحيتان حيزان زلوا هاجراتنا عالميا عبد شنو دما يزلون إذا بريكس دما كم حدا بلوك سنهينا رينا نزي حيلي بجي 7 زلو نمك نقان ترى يكونس نخالو دما نعتاتن دما أدلنا محاب إلى نزقبرويو هجي اتي كورمناتن يعبلو ترى يكونه إذن بريكس نيشنز بهلا اتزبلت تساقاناتن انتايو أبزي حجخن رينا that's very very powerful الدايناميكس ويكا تزلو دما كميك آيرا لبغلطف نزينا خنفل دلي زلوهم مجمريا بريكس انتايو بتم زي تفلت تبق يركر دانا let's listen to this. BRICS. What is BRICS? BRICS, or Brazil, Russia, India, China and South Africa, is a group of 5 leading emerging economies. BRICS emerged in 2001 as مجمريا خجمر كله أبكلت الشحاد كلت الشحن حدنا بيلو زجمرة حدنتنا هجراتيو تناي مجمريا زنبرا برازيلن روسيان هندين جميرانو دحيرة تشاينا سعباتن دحيرة دما ساوث أفريقيا لأنه زين حمش هجرات كوينين كن حيال عمتات كيدنا اللوا. BRIC and was later joined by South Africa in 2010. The group became a formal geopolitical entity from 2009 onwards, with summits and coordination of policies. The BRICS countries account for around 27% of the world's land surface and approximately 42% of the global population. أجد أسابزهم فلتو زلنا دما زين بريكس نيشنز ولا كحمش تنتبلنا أزي سفيح مريتنا عالمنا زونناين كسب 20% مريتنا سيرفيس ناي إذا بلانيتنا إذا أبزين هجرات زلو
كساب 42% دما حزب عالم ابزين هاجرات يزنبر زلو سلازي بريسورس بتصقاتات دما بقدمي تايلاندنا زياده زين بريكس بحالا زلو بحرياو تصقا زلوونين مخنيات من اللابو راشا لا روسيا مالت زي تادنا بحرياو تصقا زلوا بكالاي كاوز بلص تصقا خنتايو دق سبات يوم تصقا زياتهم كي تشاينان هندن الله كلته تزعبي حزبنا عالمنا زنبرلن زلو سلازي ازيام كلن كوموديتيز تي بحرياو تصقا ساوث افريكا خنبل كلنا ازيو عبي هفتناي استفلالي معدنات بفلاي ورق مالتيو راشا بزع معدنا زلوا توسخ دما حجي ازين ريسورس زلون هاجرات ناباتن قصن يلمنا لوقعتوا اس دما اگداسنت نايزا فيديو كون لتسلسل اگدس معبالتات ابزوان كنستقبلولهم زلنا مجمريا عالمنا كاب ناي دولار ناي معرباوي عالم قطباوي عبلالا نام مبراق قصات خيدالا سلازي ابزوان زي ገንዘብና በዶላር ይሁን ቢሮ ተቀሚጥ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካቡና ካል ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንገዳዳለና ዝድማ ፈሊጥና አስተውዒልና በመንገድ ስቶክ ማርኬት በመንገድ ክሪፕቶ ክንገብር ከለና ውጽኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካላይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይሁን ፍልጠት ድሩስ ስለዝኾነ ዓለምና ድማ ብቁልጡፍ ትቕያር ስለዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብ ዝዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውጽኢታዊ ይኮነን نعوك حقس زخل استفلاليه تمرت سلازلنا آتيكم تتغموا لي بلاكم. Thank you. Is considered a competitor to the G7 bloc, with competing institutions and initiatives in the areas of development economics, financial reserves, currencies and payments. Yes, نذي مثل هجي تي كند أقداسنت لو ممكن ريادة ليد اللهو أبز غربا وانات أخيبا غيرنا اللوا نابي قصني معبلا اللوا من هاجرات الناباتن جوين كجبراز حسباز اللوا كن رينا. So let's listen to this first. Becoming the world's leading economic bloc. So BRICS may very well be on its way to becoming the world's leading economic bloc. Saudi Arabia recently applied to join the club. Also being discussed is the possibility of the UAE and Turkey joining. The Middle East and North Africa are dominated by the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, which are BRICS ولا كابت كل تشحنت شعتن جميرو كم حدا بوليتيكاوي جو بوليتيكاوي محبر الواقع قبر تزنه بفلا يعبزوان دحرنا كوفيد ممتون عالمنا الجلوباليزيشنز بهال زنبره اب حدا دبيت طويل له مخنياتو اب تدحر كوفيد زقاطمه قبر ملسي كمون مسح لقبيلو زقاطمه ناي راشا كنتات نبزحات هاجراتنا عالم كله تزخدو زنبره تطويلا كاستبلان كتمتان غيرونا له سو انتاي زكنتات زي سلمتاي كم زكون كيلو ذا فيديو كمل لساينا نزي بريكس دما كند اتو كورونا تو كغيرا خيلن زلو هاجرات زين ريان زلنا هنا مجمريا كاباتن سعود عرب دحرزير كنتات ناي ابزناي ابراشا استخايده كنتات كريه خلنا نتحقف امريكان يوروبان مس راشا زغبرو زلو وقت تدغيما كابتي ناي معرباو على بفلاي مس امريكا زنبرا صلوا ازليقا نابزناي بريكس حيلك كيتدلا زدما مس تشاينا زلوا زمدنا طراي ديكوني كومون مستن بريكس نخط اتو تحت كم زلا نرلنا كالو دما اقدست قطباتات من ينابزي كاتواز دليا زلوا انتاي اقداسنت كلو نخلكا نسمع يدحريو in detail استفلالو لك أن تغزاربون رينا. To account for more than half of the region's imports and exports. UAE is a significant hub for international commerce and financial operations. Saudi Arabia's economy is anticipated to be among the fastest growing in the world this year, with 1/4 of the world's known oil reserves and the largest global oil production. If the United Arab Emirates and Saudi Arabia join the BRICS, the balance of power will be permanently altered. انتاي بلونا له سعود عرب بتزلوا ناين داد حيلي بفلاي دما دحر كوفيد بزقاتمه نهر ناين داد بفلاي نايراشا كنتات مالتيو ازيو زي تادنه قلطف زغونه ايكونوميكاوي عبيت تقبرلا بزح اتاو دما يزلوا ገንዘብ እንተለካ ኣብዝናይ ክራይሲስ ወገን ግዜ ድማ ሓይልለካ ቅልፅማለካ ነገራት ንኽትቀይር ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብቴክኖሎጂ ብፋይናንሳዊ ዓቕሚ ብኮኔክሽንስ ብንግዲ ዝለዓለ ባይታ ዘሎ ኣብቲ ሚድል ኢስት UAE إمارات عرب مالتهم دبي أبو ظبي زركبوا مالت سو إزين كلتين هجرات نابز بريكس كعطوا بفلا سعود عرب بقولت افتخيد على إمارات كذا دحريا إزين كلتين دحرات ينو تودب مسزلونا يتسقى ناي نقدي ناي استراتيجيك إمبورتانس وسيقة نتيجي 7 بزلع على درجة
كعبلو يخلع نزل سلازروي زلو كالو تاغرات تاي غبرلو سلمتاي ناب زغصوم دارغا نخاتو يمهللو كنرينا نغاصلو انتي مالتي كالو تاغرات اگدسخه من كاتو يدل يالوا. Simply because the world will see the merging of the biggest energy producers and consumers, BRICS. 23% of the world's economic output comes from the BRICS nations. Whereas the BRICS nations account for 18% of global commerce, the addition of oil-producing nations give the group 31% of the world's oil output. Furthermore, in order to compete with the IMF, the BRICS nations declared the establishment of a rival bank with a $150 billion capital. Saudi Arabia, with its enormous energy potential, the UAE, as a major international financial and commercial hub, and Turkey, with its geographic location, industrial development, and technological advancement, will significantly increase the influence of the group. The growth of BRICS might make a significant contribution to the እንታይ ደብል ኣለና እተን ሃገራት ብዘይ ዚአን መታወን እንታይ ለና ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ዝነብረለን ብዙሕ ጸጋታት ናይ ዓለም ዘለወን ሃገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ክንብል ጸኒና እቲ ዝገደደ ብፍላይ ከም በዓል سعود عربን روسيا ኣብ ሓደ ብሎክ እንተጌርካያን ክልቴን ቀዳመይትን ካልኣይትን ድሕሪ ኣሜሪካ ማለት ዝለዓለ ቀረብ ናይ ነዳዲ ከምኡ ናይ ካልእ ጸጋታት ዘለወን ሃገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ነቲ ኦፔክ ዝበሃል ናይ ነዳዲ ዝነበረ ብሎክ ካብኡ ወፃኢ ምስ ኢንዱስትሪ ምስ ኢኮኖሚ ምስ ብዙሕ ህዝቢ ተቆጻጺሮም እዚኦም ብሓደ ምዃን ንዓለምና ዓብ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝፍራ እዚ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ቱርክ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ቅርብ ኢላ ዘላ ብቴክኖሎጂ ድማ ተወዳደር ሃገር ከም ምዃነ መጠን ቱርክ ናባቶም ክትኣቱ ተሓስባላ ስለዚ ተን ዝመጻ ዘለዋ ሃገራት ብዙሕ ጸጋታት ዘለዎን ድሓርካ እዚ ብሎክ ልዕሊ ኩሉ እንታይ ኣድቫንቴጁ ንዕዳጋ ናፃ ንግዲ ንኽትገብር ብዙሕ ህዝቢ እንተለካ ድማ ነቲ ንግዲ ዝበለፀ እዩ ስለዚ እዘን ሃገራት ናብአን ዝኸዳ ዘለዋ ንኣብነት ስዊዘርላንድ ኣዝዩ ሓያል ኢኮኖሚ ዘለዋ ህዝባ ግን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ንግዲ ምስ ስዊዘርላንድ ክትገብር ካላ ሃገር ብፍላይ እዘን ሕጂ ዝምዕብላ ዘለዋ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ሓደ ንእሽተይ ዕዳጋ ካላይካ ተመራፂ ንብረት ክገዝእ ዝኽእል ዕዳጋ እዩ በንጻሩ ቱርኪ ስዑድ ዓረብ ኢማራት ቻይና ህንዲ እቲ ህዝቢ ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ ናይ ኢኮኖሚ ዘሎ ንብረቶም ብቐጥታ ክለዋወጥ ዝኽእል እዩ ስለዚ እተን ሃገራት ናብዚ ብሪክስ ዝውሕዛ ዘለዋ እንታይ እዩ ምስኣተን ንግዲ ክገብራ ከለዋ ብቐሊሉ እንካን ሃባን ክህልዎ ስለ ዝኽእል እቲ ንግድናተን እዩ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤውሮጳ ክትገብር ከለካ ግን ኣድቫንስድ ኢኮኖሚ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ዓይነት ሰርቪስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ስለ ዝኾነ ኣፍሪካ ንኣብነት ምስ ኤውሮጳ ክትነግድ ኮይና ኣዝዩ ሃይ ኳሊቲ ፕሮዳክት ከዳልውሎም ኣብቲ ዕዳጋ ናይ ኤውሮጳ ንኽትዕወት ኣብ ዕዳጋ ናይ ህንድ ንኽትዕወት ግን ክትሳብ ክንዱ ሶፊስቲኬሽን ኣይድልካን ስለዚ ብኮመን ሰንስ ወይ ከዓ ብሎጂክ መብዛሕተን ኣብ ማእከላይን ትሑት ደረጃ ምዕባለን ዘሎ ሃገራት ምዝ ብሎክ ብሪክስ ዝበሃል ንክኸዳ ዝበለፀ ኢንሰንቲቭ ወይ ከዓ ምክንያት ኣለወን that's why ድማ ክንምንታይ ሃገራት ናብዚ ይውሕዛ ኣለዋ ኣነ ዝብል ዘለኹ ይመስለኩም let's listen መን ካልኦት ከይውሕዛ ኣለዋ እቲ ብሪክስ ኣብ ዝቐረባ ዝገብራ ኺባ እንታይ ኢሉሎ ክንርኢና together called China, South Africa. These 5 countries are together called BRICS. It's a grouping, and this group may soon disrupt the global power structure. It's expanding. As many as 19 countries want to join the BRICS, and this is very significant. In a divided world, this group may emerge as a force to reckon with. You may think, how does yet another group help? And why should you care? Well, tonight we'll discuss why. In about 2 months from now, the BRICS summit will be held. South Africa is the host, and one of كم نبلو زلنا زبلوك زي أقداسنتو نعبين نابرتعني خير على مغنياتو ولا كابتن G7 هاجرات نابنت فرانس نابز بوتازي نخطاتو إنداركت اللي تسعر على يزبها المغنياتو G7 التقطبان تايرين مجمرة نادا خمز خيزلو ممغالا منقرب حتاتهم انها تفلاليه خير له حدشت ايديولوجيس نابرتوي خدلو سلازي ولا تنجي 7 نبعلن ون التسمرتن كم قدم يكونن ابزوان كفرسي وي غلا يكونن تعلاما جن زي بريكس بهالبلوك ازي تطلابنت الله 19 بيت هاجرات دما نابوك اتوا يلمنالوا نتي بجي 7 تبعيت زنبر سلطانن عبللان alternative way can reach an merkab malati. One of the agenda items is the expansion of BRICS. Like I said, 19 countries want to join. A South African diplomat has shared the details. Let me quote from what he said. What will be discussed is the expansion of BRICS and the modalities of how this will happen. 13 countries have formally asked to join and another 6 have asked informally.
We're getting applications to join every day. Which countries are these? We don't have the full list, but we do know of 2 countries that have formally asked to join. These are Saudi Arabia and እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ ቁፅሪ ናይተን ኣብ 2023 ኣብ ወርሒ 5 እቶም ናይ ወፃኢ ሚኒስተራት ናይዘን ሃገራት ናይዘን ብሪክስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተራኺቦም ነይሮም ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ዝነበረ ድማ ነቲ ብሎክ ንምስፋሕ ገለገለ ሃገራት ተዓዘብቲ ኮይነን ውናት እየን ነይረን ገለ ካብተን ቀዳሞት ዓብይ ብወቅዒ ፎርማል ሓቲተን ዘለዋ ስዑድ ዓረብን ኢራንን what does that mean ስዑድ ዓረብን ኢራንን ንዘበና ዝቐፀለ ውግእ ዕግርግር ዝነበረን ፀገም ዝነበረን ዓብ ክርፍስ ዝነበረን ኣብ መንጎን ዓብ ምቅንቓን ዝነበረን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ፖለቲካዊ ፅላት ናይ ሚድል ኢስት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦን ኣበርክቶን ዝነበረን ምክንያቱ ንዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፀገም ኣንጻር ዳይሬክሽን ስለዝሕዛ ከም ዝላብዓን ከም ዝብርትዕን ይገብራ ነይረን ህያው ኣብነት የመን ኣብነት ኣብ ዝቐረባ ማለት ስለዚ እዚአን ሃገራት እዚአን ብዳንነት ናይ ቻይና ኣባል ናይ ብሪክስ ማለት እዩ ሰላም ገይረን ኣለዋ ሰላም ገይረን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓደ ብሎካትየን ብሓደ ክሰርሓ ይደልያ ኣለዋ ስለዚ ክልትየን ድማ ብወቅዒ ናብዚ ብሪክስ ክኣትዋ ሓቲተን ኣለዋ እዚ ድማ ንክልትየን ንሰላምን ኣብ ሓደ ብሎክ እንተለዋ ሽርክነተን ናዓበየ ክኸይ ስለዝኾነ ሰላመን ክዓቢ ክልትየን ድማ ኢራን ኣብኡ እንተኣትያ ሓንቲ ወገን ረሲዕልኩም ነይረ ኢራን ገለ ካብተን ዓብይ ናይ ነዳዲ ፀጋ ዘለዋ ከምኡውን ኣዝዩ ሓያል ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ ኒኩለራዊ ሓይሊ ዘለዋ ኒኩለራዊ ሓይሊ ከተማዕብል ትኽእል ሃገር እውን እያ ስለዚ ኢራንን ስዑድያን ኣብዚ ግሩፕ ክኣትዋ ምኽኣል እውን ኢኮኖሚካሊ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ክእል ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሪሶርስ ኣብቲ ፀጋታት ኣብ ናይ ነዳዲ ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ ንቐፅል Iran. And among those interested are Argentina, the UAE, Algeria, Egypt, Bahrain and Indonesia. ካልኦት ዝለዓለ ኣገዳስነት ኣርእየን ዘለዋ ንዛረብ ዘለና ኣርጀንቲና ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ድሕሪ ብራዚል ዝዓበየት ናይ ላቲን ኣሜሪካ ኢና ንዛረብ ዘለና ዩኤኢ ከም ዝበልናያ ኢማራት ማለት እዩ ኣልጀሪያ ዓብይ ሃገር ነዳዲ ሃብቲ ዘለዋ ሃገር ንዛረብ ኣለና ግብፂ ልዕሊ 80 ሚልዮን ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ስትራቴጂካሊ ኣብ ቨሪ ኢምፖርታንት ቦታ ዘላ ኣብ ቀላሲ ቦታ ናይ ንግዲ ዘላ ንሰሜናዊ ነቲ ስዊስ ካናል ትውንን ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ከምኡውን ባሕሬን ኦፍኮርስ ንስዑድያ ጎረቤታ ዓብ ነዳዲ ናይ ሃብትን ተፈጥራዊ ሃብቲ ዘለዋ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብተን ቀልጢፈን ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ኢንዶኔዝያ እውን ንርኢ ኣለና ማለት They all want to join BRICS. The question is why. These countries already have multiple platforms to engage. They have bilateral engagements where leaders have one-on-one meetings. They have multilateral engagements like the G20 or Group of 20 top economies, or the SCO, the Shanghai Cooperation Organization, and of course the United Nations. So multiple avenues to engage. Then why bother with the BRICS? Because our world is changing. Globalization as we know it is ending. The pandemic disrupted it and the Ukraine war accelerated its end. It has left our world divided into 2 blocks, one led by the US and its Western allies, and the other led by China and Russia. Where does it leave countries that don't want to join either camp? Countries that still want to enjoy the perks of globalization without picking sides. And there are more such countries than you would imagine. They don't want to pay the price for a great power game. Look at this map. እንታይ ትብለና ኣላ ወላ እኳ መብዛሕተን እዚአን ሃገራት ንብለን ዘለና ኣብ ሕቡራት ሃገራት ከምኡውን ኣብ ካልእ ውድባት ብሓደ ዝሰርሓን ብሓደ ንኽሰርሓ ዕድል ዘለዎን እኳ እንተኾና እቲ ዝዓበየ ነጥበ መቐይሮ ኮይኑ ዘሎ ድሕሪ ኮቪድን ኩናት ናይ ራሽያን እቲ ኩናት ናይ ራሽያ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ኣሜሪካ ትመርሖ G7 ንራሽያ ኣዚኻ ንምንፃል ኣብ ዝተገበረ ቃልሲ ወይ ከዓ ፀቕጢ ብዙሓት ሃገራት ነትን ከይሓገዙ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ንግዲ ከስፋፍሓ ዝደልያ ብዙሓት እየን ዘለዋ ስለዚ ምስ ኤውሮጳ እንተኮይነን ምስ ናይ G7 ብሎክ እንድሕር ኮይነን ንራሽያ ከነፅላ ኣለወን ምስተን ብሪክስ ድማ ፀገም ክህልወን ይኽእል ካብ ከምዚ ግን ወፂአን እንታይ ደልያ ኣለዋ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳን ድሌታት እምብን ድሕሪ ኢልካሲ ጠቕላላ ካብ ዓለም ክትነፀለሉ ዘይትኽእል ኣገባ መንገዲ ንምምራፅ እዩ ዕላማ ስለዚ ድሓን ሕጂ ኣብ ዝቐረባ ዝነበራ ኸይባ ገለ ካብ ተዘራረቡሉ እስከ ንርአ A gathering of like minds, the BRICS family meeting for the 3rd time in South Africa. And now they want to make the circle bigger. Saudi Arabia, Egypt, Bangladesh, Indonesia, Congo and Burundi are just a few countries that have expressed interest in joining its ranks.
For us, it sends the right messages. كم تريوا زلهم أبز حجزنا براخيبة كم تعذبتوا خينا كم تعجندا تتحيز زلوا أبزنا كلتشنا سنة خيبة تاتهم نتبلوك نمسفحي نمان يوم كتب خمي قصي لانريو خينو كم تعذبت كم بعد السعودية بنغلاديش جبتي كالوت هجراتن تساتيفون ون كم زنبرا ينقرنا له بزحات هجرات أفريقيا دما زل على انترست The right messages that countries, particularly from the global south, are looking for a home, a place where like-minded countries that share common values can come together and look at geopolitical developments and form opinions and shape a program of action. So the discussions here were about moving from just solidarity to collective action. حجي قال كابت ريبورت معراباو ميديا بخمي كقلت فتينو نتزنبره. Let's listen to كلتا reports كنسمينا. Let's go. Group. The letters represent the 5 key members, Brazil and Russia, India, China and South Africa. Now the presence of China and India particularly means that the BRICS group represents 43% of the world's population, with more than 3.25 billion people. So together, it's a very powerful union in that sense. They account for a larger share of the world's economy than the G7 group. كم نريد لنا قطبان عايزين بهزبي بالصفحات رايد يكونوا قطباناتن نتجي 7 حليف واب زلوج زينا نزرب زلنا بريكس 30 حدا نطبي حمشته G7 دما 3 نطبي شوعات تخوين له بعج دما expand نا قبره كخيد مخانو IMF project غير لمالتي. Which includes the UK and the United States. And it's set to be more than half of the world's economic output, or GDP, by the year 2030. Our Africa correspondent Andrew Harding reports now from Cape Town. At the southern tip of Africa today, Russia is hard at work, assembling allies. The Russian Foreign Minister, Sergei Lavrov, joining his Chinese, Indian, Brazilian and South African counterparts. A growing alliance seeking to challenge the West on many issues, including the war in Ukraine. Mr. Lavrov lashed out at a selfish West, accusing it of exploiting and imposing its. كم نريد لنا تعتقرو نابراشا روسيا دبلوماسياوي حيلا ويزمدناتا نختعب تسأر على يلوميم ليبل تقبرو زلو زقن أمونغو أزين تتأمر رب حزل لون هجرات عبس الوان قبرات خدا زلوان قتيلان ترينيو will on poorer nations. Stop Putin! Stop the war! Stop Putin! On the seashore outside. مبزحت جزء نزك همزة عينات يونيتي نتكال نايو معرباو أجندة ترايب زلو من قدي أبروسيان أبوتينن زتوكورا غير كاب مغرب نتأجد سنتو نمدخام انت عينات فتنخ قبرهم زغلو نرلنا كال عينات ريبورت ممكن رينا أما أبزي حنت كن رياضة لزلو أجد أسمع بالغن بجاك هذه يونيتناتهم أبانكينج أبفاينانس انت حسا انت مدب جيرو مالو زون بريكس كنسمينا. Gathering in Cape Town today. Now that comes ahead of a leader summit set for August. For more on this, let's go to Jennifer Zabazaja, our Africa correspondent who is in Cape Town. Jen, what are the priorities for the leaders meeting this week? Yeah, Danny, I mean, it's really significant. As we know, BRICS was started back when a lot of these economies that encompass this organization were known as emerging economies. But of course, as we know, that's really grown in significance, and especially when we consider what the world is facing at this point in time. So when we look at the agenda, the official agenda, there's a few top line details that are going to be discussed this year, including delivering a mutually accelerated growth, sustainable development, and inclusive multilateralism. There's also some points. So انت تبلا ولا قازي محبر الزقاون كلوتن هجرات emerging markets ويكا حجز مع بلا زعبيا زلوا انت نبرا ابزوان بس احنا زلوا درجه بكل مدايو ازي اقداسي ناخذ مصالو تناتن مرخاب دما very very important بمعرب عالم دما ازي اقداسنت كوابي مصالو ابتا جندتاتاتهم تاينيرو بزعبويا
كديسكاس تقبر زلالة It's about how BRICS, this grouping of nations, can create synergies between that of the G20. And of course, as we know, China, Russia, India, Brazil, and South Africa encompass a significant proportion of the future growth of the global economy. And so a lot of discussion is going to be had on how they can move forward in what they're calling a multipolar world. And as you mentioned earlier, there is potentially going to be discussions about a currency derived specifically for these BRICS nations. And especially when we think about the world as globally moving away from the dollar, we're seeing potentially discussions around whether or not BRICS can create. قالك هتعقداسي نتبتات نساء تقصد أنا هاد نابنت كساب حج الزنبرة عالم يونيبولار كبال حاد عينت عن ترزلو عالم مالتي سدما أمريكا معربايان هجرات مسا كم دما بدولار زملخ إقتصادي نيرو سلزي هي وابنت نايزي بتاريخ قبض زي ترانا أبراشا أنصار معربا عالم تطواب تبلو جزء وجخ جبر عالمنا مجمريا يكونن سلزي أنصار معربا عالم مسخوين جن كابت كتاب عالم كات أوف كجبرخا خمس خلو حيلومن برتعناتهم كريفتينهم زدما باك فاير ويتقمت إلو تقام فتيرو مخنياتو تو ماتش انت حرقير كحادة نسلت عنك خمتن لعل بتتقاقام تتكيم كالو سبات ريزيستانس ناتو متصوار ناتو قبرو خلو كالم الرج آدم أخذ يخلو سلازي يونيبولار نما مسرات يونيبولار مالد ما حادة عينت حيلت رايد يكون بزعات عينت حيلتات كلو خمس خلو قالك أبنتايو نتناي دولار عبي عبلالا ناتهم كارنسي نخ قبر ناتهم بعد إيران مسراتون كما أجندة بفلا يورح شمنته أتهم عبيت مرحتنا يتناقرات أبزر راخبولو هذا توبيك ويك هذا أجندة كون كم زغل كما يجيرهم نتبات إيران ناتهم كقبروا قولوا قال كابتو زلو تثبيتات ولا كون دولار زي أبا حدش بعد إيران أنت ديمتيهم أب منقوم زلو نقدي ببعد إيران ستل كقبروا ويكا أكن بدولار إكسشينجز قبروا ناتهم بناتهم بعد إيراتات كلها وتو نزك حق الزخل دما كما تكاتنا يت IMF و World Bank كال بانك ناتهم يمسرت له انتايو السخة نسمع يسكي very important development. And with 5 members now, our bank which began with 5 members now has 8. بريكس بحال ناتهم بانك دما لهم زي بانك زدما انصارنا IMF ويكا لك كمت IMF عبتي ربع عالم الله سبوتا زلو زدما نخميو بحمشت أبلا جميرو هجد ما نفسه من تبت حلوت بالله. And we are hopeful that in the short term a 9th member will complete the ratification processes. It's maintained its very excellent financial rating. It also has played a role in providing support for development programs in the member countries as well. We also spoke about and supported how we can change the quota within the IMF, etc., to be more. انتهيت بالله سلزي تبانك نتن هجرات أب معبالة ويكاب عبيد درجة زلون project support نمقبار بانك عزيزة قد سكا سلزي أبالاتنا عبيه كابيتالناتنا عبيه سلواناتنا عبيه مسكدة نزن هجرات نزن حجز معبلا زلو أبتا IMF بزع جزية disadvantage جديا تي IMF العمون عرباوة علم سلزخونة نعو كتصابات زخيل ترى يكون من تودادرنات مسوزلون أنت تفتيرو بفلا إن هاجرات أفريقيا استفلا عليها في دقة خفتلا يخل more fair, the representation in governance structures, access to financing, which is not at a cost that leads to debt, and all those issues. We had the foreign ministers of the People's Republic of Bangladesh, the Arab Republic of Egypt, the Oriental Republic of Uruguay, the United Arab. بحفشة كم نريو زلنا زين حجرات زياتن بيكونومين بتسلوان بخلو نجر إن عبية خدال ولا بملي تارون الخلو دما بس حزبن بس حز أجاتاتن دما سلزلون أنا تجي 7 بقلي لك بده زخلا حجراتين of course technologically درجة أو بس إحنا لو خلنا بلاين خلينا جين تزلون بقاقسان قلت عفنا يتعبيتنن سلوانن بفلا دما معربوا عالم أبرتع وج ابن حد حدوث داخل الله بزلو نتن مبراغ زلو هجرات أبي عدليو زدما هجرات أفريقيا نزت تقيمهم نزت عدل زت تقيمهم نعطوهم مهنات أفريقيا ونعطى بانك هنيسا
ናታ ንግዲ ኣብ መንጎ ሃገራት ንምስላጥ ካብ ዶላር ወፃኢ ባዕሎም ክነግድሉ ዝኽእሉ ዕድላት ኣብ ምፍጣር ነፍሱ ዝኻለ ቪድዮ ገይረልኩም ኣለኹ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕባለታት ኩልና ክንፈልጦን ከነሰዕለሉን ክነቅሓሉን ዘለናዩ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ነፍሲ ወከፍና ክመሃሮን ክፈልጦን ዘለዎም ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ንረብሓና ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ስለዝኽእል እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ፅቡቕና ተመንኹ ክሰናበተኩም እየ ኮሜንት እንተለኩም ኣብ ታሕቲ ግደፉለይ ቻው ነዚ ቪድዮ ትርእዩ ዘለኹም ጽምናይ ፍልጠትን ዕቤትን ከም ዘለኩም ይርዳኣኒ ኣሎ እምበር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ናብቲ ትደልይዎ ዕቤት ከብፅሓኩም ዝኽእል ፕሮግራም ከም ዘለና ትፈልጡ ዶ ኣብ ቁጠባኹም ዕቤት ንኽትገብሩ ምሂሩ ናብ ስጉምቲ ክወስደኩም ዝኽእል ትምህርቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣለና ከምኡውን ነዚ ናይ ሎሚ ቴክኖሎጂ ተጠቒምኩም ክእለት ናይ ኮምፒውተርኩም ድዩ ከምኡውን ክእለታት ናይ ቪድዮ ኤዲቲንግ ንኽተመሓይሹ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብኪላታት ዝተቐረበ ቀሊል ንኽትመሃሮን ንኽትጥቀመሉን ክሕገዝ ዝኽእል ኮርስ እውን ኣለና ኦንላይን ቢዝነስ ክጅምሩ ተደሊኹም እውን ምሂሩ ናብቲ ቢዝነስ ከብፅሓኩም ዝኽእል ፕሮግራም ከም ዘለና ክሕብረኩም ይደሊ እምበር ሓበሬታ ዘድልየኩም ካብ ዌብሳይትና ወሲድኩም ናብቲ ትደልይዎ መንገዲ ክትከዱ ስጉምቲ ወሲድኩም ክትብገሱ بتعتنا حتىكم. Thank you very